hari umamanianakan anat lapah maharit balimpaur maranakakan tumat habang diharung diharagu disapala akan bangun rabah manggaduh menyusui siang hari malam. Jangan salah pambalasawan umanang maranakakan apalagi durhaka katulahanay wan pacang sangsara batiawan kuitan perintah Allah di dalam Quran patutnya pangmangabdi tampulu hidup sabalum pajak. Wan umat umanang paling dihatiakan ridho Allah wan hamba tergantung ridhonya umajuat surga laksana di bawah telapak batis umat kita. Makanya pangbabati ingat wan akhirat nang abadi. Jangan salah pambalas awan umanang maranakakan apalagi durhaka katulahanay wan pacang sangsara